Ej. Kurac, daj, boš mi zmapirao moj mazgu, pa idemo ono, stavim ga. Možeš ti to platiti? Ste neki problem, mom, kuć. Problem, a? Daj kurac. Mali, ja to može. Evo, sredo pare, evo, nosi, sredo. Čekaj, evo. Daj, platim ti, evo, sriti da, daj, moram, žurim se, 29. sad će, evo, samo što nije, daj, stajno. Mapa, Buraz, daj vidi kak mapira da ti znaš poslije, isto. Ne može, gledaj, to košta 6.000 eura, ja to vam idem poslije. Pa tak da si ja mogu poslije. Garant, evo, garant, ja sad izmapiram auto, ići će bolje i ovo sve, gledaj mi ovo. Buraz, jak mi zajebeš, Gledaj, ja ti je... gotovo ti, Daj mi napravi film pistača da zbrišu, ono, ne, da zbrišu odmah. Ajde, brže, 29. Jebote, evo ću ovaj tuning mapa. To. Čekaj, daj kontakt. Evo, sad ću ti ja da vidiš. Jel dobro? Je, dobro. Dobro? Ali nisi mi pare da... Budem, da vidim jel radi, ne mogu ti naprijed platiti. Radi to, gledaj, 100% radi, gledaj. Evo, stavit ću ti. Evo ti za barem, to ću ti isto staviti. To mi ne stovo znači od ti grad. To ću ti isto staviti, evo sesti na logo. Sve, evo, prijatelji koji smo bili, sad ti meni jesi moraš samo pare dati. To ti to. Evo. Daj vrati pare! Sad ćemo mi.